салом, подкасти имрӯзро барои омӯзгорон мебахшем ва умедворем ки шумо низ дар даврони талабагӣ ва донишҷӯиятон аз ин омӯзгорон дошта бошед ё ин ки дар гузашта доштаед. Ва ман хеле шахси хушбахт будам ки чунин омӯзгорон ҳам дар даврони талабагиам ва ҳам дар даврони донишҷӯгиам доштам. имрӯз мо мехоҳем дар бораи яке аз омӯзгорҳо ба номи Малика Ҷонд, бале дар ҳақиқат Малика Ҷон яъне ин номи мардона аст, Малика не балки Малика Ҷонд муаллиме буд, яъне мо қиссаеро мехоҳем барои шумо яъне бифаҳмонем. Хуб, шурӯъ мекунем. Малика Ҷонд муаллиме буд ки дар таърихи маориф осори худро гузоштааст. ӯ дар яке аз деҳаҳои хурд таваллуд шуда ва ягона омӯзгори тамоми кӯдакони ин минтақа буд. Малика ба кори худ содиқ ва шогирдонашро хеле дӯст медошт. ӯ ба кӯдакон на танҳо фанҳои таълимӣ, балки малакаҳои муҳими ҳаёт аз қабили таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ва масъулиятро низ меомӯхт. Малика ҳатто баъд аз охир расидани рӯзи мактабӣ дарсҳои иловагӣ ташкил карда ба бачаҳо дар таҳсил ёрӣ мерасонд. Саъю кӯшиши ӯ бисёр бачаҳои деҳаи хурдакакро маълумоти босифат гирифта ба донишкадаҳои олӣ дохил шуданд. ӯ умри худро дар таълиму тарбияи насли наврас бахшида ва саҳми ӯ аз рушди маориф бебаҳост. Малика Ҷонд барои дигар муаллимон ибратноки ҳақиқӣ гардида ва ҳикояи ӯ барои бисёри одамон илҳомбахш гардид. Истеъдоди омӯзгорӣ ва садоқати ӯ дар роҳи таълиму тарбия ва хотири шогирдони ҳамкорони абадӣ боқӣ мемонад. Хуб, дар ин ҷо мехоҳем яке аз достонҳои Малика Ҷондро барои шумо нақл кунем ки Малика Ҷонд дар китоби яъне роҳибе ки феррари худро фурӯхт ва шумо хушбахтона метавонед ин китобро аз мо дастрас кунед, яъне аз маркази китобхон, ки мо ин китобро бо забони тоҷикӣ ба тарҷума расондаем дар шакли электронӣ. Яъне дар китоб чунин нақл мекунад ҳуқуқшиноси мо, яъне шахсияте ки қаҳрамони достони мост, мегӯяд ман ба Малика Ҷонд дар роҳ шинос шудам ва ӯ ба ман чунин нақл кард ки яъне дар яке аз муассисаҳои давлатӣ, яъне омӯзгор будааст дар яке аз мактабҳо ва рӯзе нохоста он мактабро як нафар оташ мезанад ва мактаб куллан месӯзад, ба хокистар мешавад ва касе қудрат ба ӯ надошт ки яъне ин оташро хомӯш кунад ва мардум ҳама дилмонда мешаванд, зеро ки ягона мактаб буд ва ягона омӯзгор буд барои бачаҳо дарс медод. Аз ҷумла дигар муассисае набуд ки бачаҳо дар он ҷо дарс хонанд ва як муддат мегузарад, ҳама дилсард мешаванд ва мебинанд ки мардум чӣ қадар фарзандонашон бемактаб ва рӯ ба бесаводӣ мезананд. ва дар ин ҷо Малика Ҷонд бениҳоят як кори бузурги хотирмон мекунад ки аҷиб аст, яъне коре ки на ба зеҳни ҳар кас мерасад. мо баъзан як мушкилоте ба сарамон меояд, ҳама ҷоро оху дод, воҳу нола гирифта, чандин нафаронро ҳатто дар атрофамон ҷамъ карда ба дарди дилкунӣ сар мекунем. аммо Малика Ҷонд дар ин ҷо як назарияи хуб ва як нигоҳи хуб ва дар зиндагӣ як кори беҳтарро анҷом медиҳад, яъне мардумро ҷамъ мекунад ва ба онҳо гуфтушунидҳо мекунад ва дар он ҷо мегӯяд ки яъне сақфи мактаб, яъне боми мактаб аллакай кӯҳна буд, яъне обҳо мереза, он обҳо мечакид ва баъд аз боронҳо яъне дар байни синфҳо яъне об шовраҳо мешуд ва поли ки азбаски бачаҳо яъне рафту омад мекарданд, дигар чизҳо, яъне поли ҳамвор надошт ва куллан мактаб ба як таъмирот ниёз дошт ва хоҳ нохоҳ мо дер ё зуд бояд мактабро таълим мекардем ва ин чӣ фурсати беҳтар аст. мо айни ҳол муассиса надорем ва ягон нав умед надорем ба як муассисаи кӯҳна ва ягон нав яъне ҷое надорем. Чӣ беҳтар мешавад ки мо аз сари нав яъне муассиса бисозем ва аз сари нав барои фарзандони худ ва барои фарзандони дигарон мактаб бунёд кунем. Зеро мактаби мо яъне шояд баъд аз 5 сол ё 10 сол хароб мешуд. Агар мо мактаби нав бисозем, шояд барои наслҳои оянда, наслҳое ки баъд аз мост ё ин ки наслҳое аз фарзандони мост, барои онҳо хидмат кунад. дар ин ҷо мардум бо фикри Малика Ҷонд ҳамроҳ мешаванд ва сармояи хурде ҷамъоварӣ мекунанд ва дар
ساختن مکتب سهمی به نهایت ارزنده میگذارند. یعنی ما بعضا مشکلات، بازم میگویم بعضا مشکلاتی که بر سر ما میآید، بزرگان ما چقدر یک شعر بزرگ دارن و یک شعر زیبا دارن که میگویند که به امر خدا برگ نریزد ز درخت، گر امر شود نه برگ ماند نه درخت. و چقدر ما یک زنبور مثل خوب زیبا در حقیقت عالی داریم که میگوییم هیچ کاری به حکمت نیست. این گفته به نهایت زیباست، یعنی هیچ کاری به حکمت نیست. و ملیکا جان هم نیست چنین میگوید که یعنی هر مشکلات، هر عملی که برای شما میآید، یعنی او بدی ندارد، تنها شما که نقطه بدی او را قبول میکنید. و خطا نکنم یک از نویسندهان خارجی بود که میگوید در دنیا کاری خوب یعنی اندیشه خوب و اندیشه بد وجود ندارد و هر چیزی که هست ما آنها را به خوب و به بد تبدیل میدیم، یعنی یک چیز را بد میگوییم و یک چیز را خوب میگوییم. گرچه بعضا مشکلاتی که به سر ما میآیند بعد از چند سال ما گشتن بینگریم که اون مشکلات در حقیقت برای فایده ما بوده است. و این سخن را استیو جابز نیز تصدیق میکند، میگوید که بعد از 10 سال وقتی شما به خفا مینگرید و بعد میفهمید که یعنی چقدر مثال مشکلاتی که برای شما پیش آمده بود چقدر به منفعت شما بود، عین حال میگه درک نمیکنید و تنها بعد از دور شدن از مشکلات به مانند است که ما اگر بخواهیم خود را ببینیم اما در جای ایستاده دیده نمیتونیم و بگذار از روحمان جدا شویم، کمی قفا ایستیم و بعد به خود و به مشکلات خود بینگریم. شاید در حیات شما بسیار از مشکلات بود که در رفتی آن مشکلات غمزده، مایوس و بیچاره بودید، اما بعد از 2 3 5 سال آن مشکلات تنها برای گفت و شنود و خنده های زیبای شما تبدیل یافت. یعنی آن مشکلات را به یک نوع قهرمانانه، به یک نوع خنده و به یک نوع زیبایی برای دیگران نقل میکنید و میگویید که چقدر از آن مشکلات سربلند بیرون شده. و از شما خواهش میکنم هر مشکلاتی که برای شما میآید و مثل ملیکا جان تنها از نقطه خوبی آن بینگرید. هیچگاه مکتب شما سوخت و تمام نشد. هر وقت که مکتب شما سوخت و تمام شد، یعنی مکتبی نو را بسازید. یعنی مکتب شما همان مشکلاتی است که به سر شما می آید و همان چیزهایی است که از دست شما می رود و شما در این راه مایوس نشوید، زیرا شما برای ساختن مکتبی نو امکان دارید. انسان تا زمانی که زنده است یعنی امکانی همه چیز را برقرار کردن دارد. از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی راه حل. بیرون جستم زی هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بندی اجل.